Bruce Lee hi apian pui ming chu Lee Jun Fan ani a fitnga le inchiria ta sang ni in kezi somruk paliarit ani apa chu Lee Hoi Chuan ni in anu ming chu Grace Ho ani apa hi Cantonese opera singer le part-time actor ani a Cantonese opera chu Chinese opera chikhat ani apu anu pa hi Cantonese Chinese nampeng khat ni in api anu nu chu English mi ani thung anu in apai la in US Rama State pakhat California a San Francisco khua Chinatown venga International Opera Tour nei turin anzina tichuan San Francisco a hian November ni somni pakua sangkhazakua somlia apianga US apiang ani angin US khwale tuini na anei zuita a thalimi lek ani lain April sangkhazakua somli pakhata chuan Hong Kong a an hole a hetia an honu reivak lawa chuan Indo pui panina awangin December sangkhazakua somli pakhata Japan ram chuan an khua Hong Kong chu an run tawak maya Hong Kong chu la in kumli zet an obzuya heti chung hian Bruce Lee te chung kwa chuan midang te ang thoin hun khir tak an tong ve ani Bruce Lee pa kha actor ani kan ti to kha heti angani awang hian Bruce Lee hi naupang te ani lain apa hian cinema khovela azuan lu tira film hrang-hranga ainlan filma ainlan masak berna chu Golden Gate Gala ani a kumkua ani in dakit ti chu apa nen an changdun boka heta hian changtupa angin achang ani kumsom pariat atlin meu chuan film som ni laya ainlan to kumsom pani ani in Catholic School Las Salle College Primary School Division azom ve a ma se zirlaya ati chia thei ema wangin kumsang khazakua somnga paruka chuan St. Francis Xavier College ansona chuta chuan Brother Edward zirtir tu le boxing coach ni bok chuan en kolin boxing po alo zirtir thin heti hun lai vel hian Bruce Lee chuan in sual aching takhop maya hain sual ngun ema wang chuan anu le pa te chuan martial art zirtir mai atha in an ria martial art zirtir tur chuan thu an titluta ani Bruce Lee hian martial art azirna masaber chu apa hne na tangin ani a apa hian Wu style tai chi azirtir kumsang khazakua somnga pathuma Bruce Lee athian pa William Chuang chuan Bruce Lee chu Ip Man nen ain hmel thria tira ma se Wing Chun Kung Fu zirtir tur chuan Ip Man a chuan alo la thei tatlat lo a chan chu Chinese martial art dana chuan foreigner te chu Chinese martial art zirtir phal an ni lo Bruce Lee hian US khwale tuini na anei wang ani athian pa William Chuang chuan nasataka adil pui nuwa Bruce Lee chuan Wing Chun chu Ip Man a hnuaia azir ve thei ta lau maya Ip Man hian azir lai te chu kholaya anin sual mai tur ve nan mumal taka competition huai hota tetela an theina le thiamna te pholang jok turin nasatakin afoi thin kumkhat vel Wing Chun training anei hnuwa chuan Ip Man a zirlai tam jok chuan Bruce Lee chu thlapol ani ti an hria chuata ka wangin ani ne na training ho chu an du talawa a chan chu khati hun lai khan Chinese te khan martial art thiamna kha Asia mi ni lo te hne na hlan chon an du lo ani ber nima se Bruce Lee chuan private in Ip Man a hnuaia azir zom le ta tho ani midang te ang thoin Hong Kong a geng ho in ti buaina a telngunin ain sual na sa thei le a voi khat po misual rual zingami tu mai nan ti buaingam ngai lo chu a so prep ani Wing Chun azira tang chuan martial art lama masona nasatak anei pha Wing Chun hi kumsang khazakua somnga paruk atanga
sangkhazakua somnga pasari thleng ibme na hnuaia azira ibme na klasa hian anzir tamber chu chi sau drill wooden dummy technique le free sparring te anni Bruce Lee hian kung fu style hrang azir tam hle a chung zinga chuan northern praying mantis te southern praying mantis eagle claw monkey style southern dragon ti tele adang tam tak azira khati hun laia martial arts style zong kha azir kim ati thei ome chung azira tang te chuan style tha ati te chu phua khomin ama style a cher chuaka jeet kune do ti in avua kum som pariat ani lai kum sangkhazakua somnga pariata Hong Kong School Boxing Tournament ne na changin champion lai Gary Elms chu final a knockout hemikum vek hian Hong Kong Crown Colony cha dance championship a achak bok hemikum sangkhazakua somnga pariata vek hian anmani LMM2 Choi Lee Foot School zirlai te chuan Wing Chun School te chu chowin inchung zola anin beya hemitum hian Bruce Lee hi an school ai oin atela atum puipa chuan ain rin ma in a nekta phut maya Bruce Lee chu athin rim hle a han nuai tak mai chu atum puipa chu asopre thei hle hemitum hian atum puipa nu le pa ten Bruce Lee an fapaha an hekbal sakawangin police nena an complaina Bruce Lee anu chu police station a kalin zela da lova an chuatir chuan hetiang thil hi athen non to lo nan mo phurna zong kala ang ti in bon asaina zela an khung talo hlau ane hemi chungchang hi anu hian apa a hril lowa ma se anu chuan Bruce Lee chu US a omtiri mai turem niang ti in apa a berona Bruce Lee hi Hong Kong a am zui zel chuan zirna lama anu fual tol don nei a hria in apa po chuan alo rem ti a April sangkhazakua somnga pakua a chuan US lama a u Agnes Lee bula turin Anton liam ta a thlare lo te hnua chuan sitlela insonin high school azom le a heti lai hian Ruby Chawi restaurant a chilin waiter na a thok bok hlo atam lo em awangin Bruce Lee hian sumtam zok tho chua thei in beisein kum sangkhazakua somnga pakua kum top lama chuan martial art azirtir tana Jun Fan Gung Fu ti in avu ane ti chuan setlela chuan martial art school hongin a minga Dali Jun Fan Gung Fu Institute apua ane Bruce Lee hian high school zovin Capitola Edison Technical School atangin diploma a zole a March sangkhazakua somruk pakhata University of Washington a inziak lutin dramatic arts philosophy psychology le subject dang azira a major subject ber chu dramatic arts ani sangkhazakua somruk palia University cholsanin James Lee bula turin Auckland apana James Lee hi Bruce Lee aya kumsom ni a upa ni in Auckland le a chevela chuan martial arts thiam ming thang ani an pani hian Auckland a Jun Fan Martial Arts Studio an dina James Lee hian American martial artist Ed Parker nen Bruce Lee chu ain melthriat tira Ed Parker hian Bruce Lee chu sangkhazakua somruk palia Long Beach International Karate Championship atel turin asoma hemitum hian Bruce Lee hian 1-inch punch chu mipui hmua asoa he 1-inch punch a hian Bruce Lee chu akhing pui ma a adinga akeding lampen ma dewin akhu klemin atitom dewa akhing pui pa o matanga inchikhata akut tum chuan atina inchikhata atin lai chu tikau belto mialovin akhing pui pa Bob Baker chu anekta ane heti lai hian atran mun tidang lam ei lo turin
thei patopin Bob Baker hian tran alo khaw ve boka. Bruce Lee an in chi khat dana a hnek chu anat em awangin Bob a chu a hnung tol ruak a hnunga chair an da chu a delta a chair nen chuan chuata an tluta hol mai ani. Bob an a hnua a soile dan chuan min hnekna wang khan na po thok theilovin engemaw chen ka awm pha a tor a har tak zet ani ati. Hemitum hian 2-finger push up a so boka a kut zung pui le kut zung chal chau mangin kut khing khat chauin push up ati ani. US a alele hnu hian heavyweight boxing champion Muhammad Ali chetvel dan a hmuin a rilru a hneh hle a footwork chu zirin a style a bil tel nge. Kum sangkhazakua somruk paruk atanga sangkhazakua somruk pasari inkar khan Bruce Lee chu TV series The Green Hornet tia katolem achanga. He TV series hi episode somni paruk lai ani. The Green Hornet hian American ho zinga Asian style martial art chu atilar ta hle a. He so director chuan Bruce Lee chu American style martial art anga titurin ati a. Nima se Bruce Lee chuan professional martial artist ani angin director du dan ang nilovin ama du dan ang takin Chinese martial art chu atiluita ani. Anchan masak bertum chuan Bruce Lee chu acherang lutuka fima alang thathei ta haulo maya muang deuh zoka cheturin antitaringot ani. Kum sangkhazakua somsaria Shaw Brothers Studio le Golden Harvest tenen indorin Bruce Lee hian achangtupa ni turin Golden Harvest a contract asaina sangkhazakua somsari pakhata The Big Boss ti chuakin heta hian achangtupa anita a Asia rampuma box office a lotlin naro puitak achanga sangkhazakua somsari pahnia Fist of Fury ti chuale ngal ni in box office a hma a anti chua The Big Boss chu a khum chiang hle ani. Kum ni chunga tan a contract a zo nuwa Bruce Lee hian Golden Harvest nen in remna thar an siama a nuwa chau nen company Concord Production an din ve ani. A film pathumna tan kum sangkhazakua somsari pahnia The Way of the Dragon ti chu an buat sai le a heta hian Bruce Lee chu writer director changtupa le fight scene zong ruaman tura ruat anita a. Kum sangkhazakua somruk palia Long Beach California neya khan karate champion Chuck Norris nen in melhriatin The Way of the Dragon a hian Bruce Lee chuan Chuck Norris hi misualpa changturin asom ani. He film a hanin machandan hi martial art le film history a fight scene thaber zingami tia soithin ani. Fist of Fury hian US dollar maktaduai za lalutin The Way of the Dragon hian dollar maktaduai za somthum vel alalut nia chhut ani. Sangkhazakua somsari pani uga satanga October inkar khan Bruce Lee chuan Golden Harvest a apalina tan Game of Death a scene thenkhat chu siam tanin he scene hian American basketball star Fitzgerald le inchihni zeta sang Kareem Abdul-Jabbar po atel. Ma se he film an siam mek chu November sangkhazakua somsari pahnia ti top lailok ania. A chan chu Warner Bros in Enter the Dragon a Bruce Lee chu changtupa ni turin an somwang ani. Enter the Dragon film a hian Concord Golden Harvest le Warner Bros te thok hoin February sangkhazakua somsari pathuma Hong Kong a an siam tana April sangkhazakua somsari pathuma an siam zawa. Hemi hnu thakhat vel leka Star Seas Motion Picture chuan Fist of Unicorn ti film a Bruce Lee chu changtupa turin an som le ngala.
Bruce Lee hian an som na chu pom ma se aboral santa a. Enter the Dragon hi kum sangkhazakua somsari pathuma US dollar nuai riat singa senga an siam kha ani a. Dollar maktaduai zali vel ala lut. Chu kum sang ni som ni pania. Poisa lut na ne na khai khin chuan dollar maktaduai sang ni zet ani. Enter the Dragon hi July ni som ni paruk. Sangkhazakua somsari pathuma release durati ani a. Ma se unrelease ma niruka Bruce Lee hi aboral. Bruce Lee nupui hi Linda Lee Catwell ni in March ni som ni pakat. Sangkhazakua som li panga a apianga. August ni som pasari. Sangkhazakua som rukpali khan in nein fa pani an neya. Brandon Lee le Shannon Lee te an ni. Brandon Lee hi February ni khat. Sangkhazakua som rukpanga a apianga. Apa nungzuin American actor le martial artist ani. Vanduai thak takin a film chan pui actor Michaelan. March ni som thum Sangkhazakua som kwa pathuma Wilmington, North Carolina a The Crow ti film an siam lain silain akapala. Kum som ni pariat mi ni in athi a. Brandon Lee hi April ni som pasari. Sangkhazakua som kwa pathuma Eliza Hatton nen Mexico a in nei mai tur ani lain vanduai na tokin aboral tahlau ani. Bruce Lee fanu Shannon Lee po hi American actress ni in martial artist ani boka tin Bruce Lee Foundation adin bok ani. Bruce Lee hi kum som thum pani mi ni in Hong Kong a thia mu ani a. Athi dan chung changa hian soidan tam tak aoma. Heng soidan sang zinga hian gangster te tha ti te. Heat stroke, cocaine man le epilepsy seizure te po atel nok mai. Mei ni som Sangkhazakua som sari pathum khan Hong Kong a Orange Sky Golden Harvest Film Studio a Enter the Dragon film an edit lain Bruce Lee hi atlu a. Hong Kong Baptist Hospital a hruai ngal ani. Doktor te chuan atluak avung te in manitol damdoi te ne na lo en kolin atluak vung chu an lo ti zia om thei ni in an soi. July ni som ni Sangkhazakua som sari pathum khan Bruce Lee hi Hong Kong a omin actor George Lazenby nen genre ei dun tum an ni a. Actor George Lazenby nen hian film siam dun han tum ani. Bruce Lee anupui Linda soidanin Bruce Lee hi producer Raymond Chow nen chonhudar nia Game of Death film siam dan tur seidunin tlaidar li thleng anom duna. Chumi hnuah chuan Bruce Lee atho pui Betty Tingpei Taiwan actress te chena ina an kal duna. An pathum chuan Betty Tingpei te na hian lem an chandan tur vel an thlir kuala. Athi ni khan Bruce Lee hian Betty Tingpei ina an kalma in trip alo khoi ni in an soi. Zandar sari le chan ve vela tui a ina chumi hnu reilo te a chuan alu ana in a chaw dewa. Betty Tingpei hian ekua jesik pil a pe a muha dam turin mudna pindana alu ta. Heti lai hian Raymond Chow chuan a chua santa a. Ti chuan zamdar kuale a chan ve vela Betty hian nikho heloin ava muta a. Raymond Chow a kowa ani hian kaitho atuma a beidon hnuwa doktor an kouta a. Doktor po chuan theito pin a boy soma a har thei chuan lo wangin ambulansin hospital an panpuita a. Hospital an thlen chuan thoktu te chuan a thifel to ti in an lo soi ani. Bruce Lee ruang hi US a lak ni in Lakeview thlan mua Seattle, Washington, USA a phum ani.